Kada vam se učini da gubite kontrolu nad svojim životom, kada 24 sata nisu dovoljno, sjetite se priče o tegli kiselih krastavaca. Profesor je stajao pred grupom studenata na satu filozofije i držao neke predmete iza sebe. Kada je čas počeo, bez riječi je podigao veliku praznu teglu od kiselih krastavaca, stavio je na katedru i napunio ping-pong lopticama. Potom je upitao studente da li je tegla puna. Složili su se da jeste. Zatim je profesor podigao kutiju punu kamenčića i usuo ih u teglu. Blago ju je protresao. Kamenčići su se otkotrljali u prazan prostor između loptica. Tada je ponovo upitao studente da li je tegla puna. Opet su odgovorili da jeste. Sljedeća kutija koju je profesor uzeo bila je puna pijeska. Kada ga je usuo, pijesak je naravno ispunio sve preostale šupljine u tegli. Pitao je još jedan put da li je tegla puna. Studenti su skrušeno odgovorili da jeste. Onda je profesor ispod stola izvadio 2 šolje pune kafe i usuo ih u teglu. Kafa je natopila pijesak. Studenti su se smijali. Sada, rekao je profesor, dok je smijeh zamirao, hoću da shvatite da ova tegla predstavlja vaš život. Ping-pong loptice su važne stvari u vašem životu, vaša obitelj, vaša djeca, vaše zdravlje, vaša vjera. To su one stvari uz koje bi vaš život i dalje bio ispunjen i kada bi sve drugo nestalo. Kamenčići su ostale stvari koje su važne, vaš posao, vaša kuća i vaš auto. Pijesak predstavlja preostale stvari, male stvari. Ako napunite teglu pijeskom, nema mjesta za kamenčiće i ping-pong loptice. Isto tako je i u životu. Ako potrošite sve svoje vrijeme i energiju na male stvari, nikada nećete imati mjesta za one važne stvari. Vodite računa o stvarima koje su ključne za vašu sreću. Igrajte se sa djecom. Nađite vremena za odlazak liječniku. Izvedite suprugu na večeru. Uvijek će biti vremena da se očisti kuća i urade popravci. Prvo se pobrinite za ping-pong loptice, stvari koje su vam zaista važne. Utvrdite svoje prioritete. Sve ostalo je pijesak. Jedna studentica je podigla ruku i upitala šta je predstavljala kafa. Profesor se nasmijao. Drago mi je da ste to pitali. Nju sam usuo da bi vam pokazao da bez obzira koliko mislite da vam je život pun, uvijek ima prostora za šolju kafe sa prijateljem. Podržite ovaj video tako što ćete pritisnuti like. Hvala na pažnji do idućeg videa. Veliki pozdrav!